Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RFI. Merci beaucoup. Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda uri mu gihugu cy'Ubufaransa, nyuma yo kuganira n'ikinyamakuru France 24, televiziyo y'Abafaransa, yagiranye ikiganiro na radiyo y'Abafaransa RFI, aho baganiye ku bibazo bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitsa ku buryo bukomeye cyane ku muhungu wa Kinani na wundi ni Jean Habyarimana, ndetse anagaruka ku bijyanye n'uburyo Kinshasa ikomeje kwanga gushyira mu bikorwa uruhande rwe rw'amasezerano ya Washington. Reka twumve ikiganiro cyose uko cyakabaye bana nanjye. La semaine dernière s'est tenue à Londres la 6e réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, votre pays. Mwaramutse neza Minisitiri, ikaze kuri RFI. Mu cyumweru gishize i Londres habereye inama ya gatandatu ya komisiyo ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, igihugu cyanyu. Itangazo rya nyuma ryo nama rigaragaza ko ibihugu byombi byiyemeje guhita bigabanya umwuka mubi uri hagati yabyo, cyane cyane mu gace ka Minembwe mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no gukoresha ubushobozi bifite kugira ngo bigire uruhare ku mpande zose ziri mu makimbirane ku butaka mu buryo bufatika. N'izi ngamba igihugu cyanyu kigiye gufata aho hantu. Minisitiri Nduhungirehe ati murakoze cyane nk'uko mubivuze. Iyi ni inama ya gatandatu ya komisiyo ihuriweho ishinzwe kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. N'indi ntambwe igana mu gushyira mu bikorwa amasezerano yuzuye kandi akemura hafi ibibazo byose by'umutekano, ibya politike n'iby'ubukungu. Ariko ikibazo gisigaye gukemurwa n'icy'ubushake bwa politike, kandi ubwo bushake bwa politike butangira kukubahiriza agahenge ku rugamba, kuko amasezerano ayo ariyo yose y'amahoro atangirira kukubahiriza mu buryo bwuzuye agahenge. Nyamara nyuma yo gusinywa kw'amasezerano menshi y'agahenge n'ay'amahoro mu mwaka ushize, biragaragara ko ako gahenge katigeze kubahirizwa. Impamvu nuko guverinoma ya Kinshasa yakomeje kandi ikongera gukoresha indege zitagira abapilote drones. Izo drones ntizakoreshwe gusa ku birindiro bya AFC M23, ibintu binyuranyije n'amasezerano menshi y'agahenge yasinywe, ahubwo zanakoreshejwe ku banyamurenge, ku basivili no ku banyekongo b'abatutsi. Abo bantu bakomeje guterwa ibisasu hafi buri munsi, kandi ibyo rwose birahangayikishije. Niyo mpamvu ikibazo nyamukuru kiri muri aya masezerano ari uko agahenge katubahirijwe. Ariko hari n'ibindi bibazo bigomba gukemurwa, cyane cyane ibijyanye n'inshingano z'umutekano impande zombi zemeye mu masezerano ya Washington. Ibyo birimo inshingano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo guca intege no gutesha burundu umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside, ndetse n'inshingano y'u Rwanda yo gukuraho ingamba zarwo zo kwirwanaho. Nyamara kugeza ubu, aho kugira ngo Kinshasa ifate ingamba zo guca intege FDLR no kwirandura burundu, iri gukora ibinyuranyije n'ibyo yiyemeje. Ikomeje kuyiha intwaro no kuyifasha mu bya gisirikare. Si ibyo gusa, ahubwo iri no kuyifasha kwiyubaka mu rwego rwa politiki. Ibyo ibikora ifatanyije n'abanyapolitiki bamwe baba i Burayi ndetse na hano mu Bufaransa, barimo Jean Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida. Umunyamakuru wa RFI yahise abaza Olivier ati ibi ni ibirego mumaze igihe musubiramo, cyane cyane ibyo kuvuga ko FDLR iri gutegurwa mu rwego rwa politike. Mwavuze ndetse ko Perezida Tshisekedi yaba yarakiriye bamwe mu bagize ishami rya politike rya FDLR Kinshasa. Ese mufite ibimenyetso byemeza ko Kinshasa iri gutegura cyangwa ifashe ishami rya politike rya FDLR? Minisitiri Nduhungirehe ati yego, dufite ibimenyetso. Twatanze amakuru yose ku muhuza w'Abanyamerika, kuko turi mu biganiro bya politike na RDC biyobowe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'uwo muhuza twashyirije amakuru yose agaragaza ubufatanye bukomeje hagati ya Perezida Tshisekedi, ingabo ze na FDLR. Twamuhaye kandi amakuru agaragaza uburyo hari gahunda yo gutegura FDLR mu rwego rwa politike hifashishijwe abantu baba hano i Burayi.
navuze Jean-Luc Habyarimana, hari n'abandi nk'aba Fabien n'abandi bajya Kinshasa. Jean-Luc Habyarimana ubwe yafashe amashusho ari Kinshasa ayashyira hanze. Ibyo rero birahangayikishije, kandi kugeza igihe icyo kibazo kitazakemurwa, ni ukuvuga kugeza igihe Kinshasa itazagaragariza ubushake bwa politike bwo guca intege FDLR no kubahiriza agahenge, bizagorana cyane gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Umunyamakuru wa LFT, reka dusubire ku kibazo cya Minembwe. Ikibazo cya mbere nababajije ni iki: ni izihe ngamba mugiye gushyiraho kugira ngo mushyire mu bikorwa ibyo mwiyemeje i Londres? Hari kandi raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse uyu munsi. Iyi raporo ivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo. Yatanze imibare itandukanye kandi by'umwihariko ku ruhande rw'amajyepfo, aho izo mpuguke zivuga ko igihugu cyanyu binyuze mu ngabo zacyo cyafashije twirwaneho mu mirwano yarwanyaga ingabo za Kongo. Nk'uko iyo raporo ibivuga, ibyo byatumye ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo zitabasha gufata agace ka Minembwe. Minisita Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ati njye mpitamo kwibanda ku masezerano y'amahoro no ku nzira y'ibiganiro by'amahoro tumaze imyaka dukurikirana, aho kwibanda ku raporo z'itsinda ry'impuguke. Tuzi ko iri tsinda ry'impuguke rimaze imyaka irenga 10 rifite ibyo ryibandaho ku Rwanda, rikomeza gusohora raporo zishinja u Rwanda, nyamara rikaba ridakunze kuvuga ku bikorwa bibi bya Kinshasa kandi bizwi na bose. Niyo mpamvu mpitamo kwibanda ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Nk'uko nabivuze, ikibazo si amasezerano yasinywe, kuko nta kibazo afite kandi yateguwe neza. Umunyamakuru wa LFT, ibyo muvuze bisobanuye ko muri Minembwe nta gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda cyabereye ku butaka bwa Kongo gifasha umutwe twirwaneho? Olivier Nduhungirehe ati oya, ahubwo muri Minembwe habaye ibitero bya buri munsi, hafi ya buri munsi, by'indege zitagira abapilote drones z'ingabo za leta. Izo ngabo zari zifashijwe n'abacancuro, zifashijwe na Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Abo bose bamaze amezi menshi batera ibisasu ku midugudu ituwe n'abasivili b'abanyekongo, cyane cyane abanyamurenge. Kandi ayo makuru twayagejeje ku bahuza b'Abanyamerika kuva mu mwaka ushize. Nk'uko mubizi, amasezerano y'ingenzi y'amahoro yasinywe kwa 27 Kamena umwaka ushize hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Ni muri ayo masezerano hemejwe CONOPS, no kuvuga Concept of Operations, ariyo gahunda y'ibikorwa igamije guca intege no gutesha burundu FDLR cyangwa kuyirandura burundu no gukuraho ingamba z'u Rwanda zo kwirwanaho. Icyari kigamijwe icyo gihe kwari ugushyira mu bikorwa CONOPS mu gihe cy'iminsi 90, kuko ariyo ngengabihe yari yemejwe yo gushyira mu bikorwa iyo gahunda y'ibikorwa. Ariko aho kwishyira mu bikorwa, twabonye ku butaka ho harabaye mbere na mbere kutubahiza amasezerano, no kuvuga CCLF, binyuze mu kongera ibitero by'indege zitagira abapilote drones. Twabonye kandi ko Kinshasa itagaragaje ubushake bwa politike bwo guca intege no gutesha burundu cyangwa kurandura burundu FDLR. Twabimenyesheje umuhuza w'Abanyamerika tumubwira tuti dufite ikibazo ku butaka, tugomba kubanza kugikemura mbere yo gutumira abakuru b'ibihugu i Washington kugira ngo babasinye amasezerano rusange ndetse n'urwego rw'ubufatanye mu bukungu bw'akarere. Aha ni ikibazo nyamukuru kiri, kubera ko umuhuza w'Abanyamerika yari yibanze cyane kuko dushakira amatariki y'inama y'abakuru b'ibihugu yo gusinya amasezerano rusange, aho kubanza gukemura ikibazo cya CCLF, agahenge n'ikibitero bya drones. Ibyo nibyo byatumye amasezerano yo kuwa 4 Ukuboza asinywa mu gihe intambara yari yarushijeho gukaza umurego ku rugamba. Nubwo mwabonye amashusho y'i Washington agaragaza uwo munsi nk'umunsi w'amahoro ku isi yose, ku butaka byo intambara yari yakajije umurego. Umunyamakuru ati
kandi iyo ntambara iracyakomeje. Mu nama iheruka y'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye twumvise Masad Boulos avuga ko RDC itaraca intege FDLR kandi ku Rwanda narwo rutaravanaho ingamba zarwo zo kwirwanaho cyangwa ngo ruhagarike inkunga ruha M23. Niki musubiza Masad Boulos ubashinja mu buryo butaziguye nubwo nanone yashinje na Kinshasa? Minisitiri Nduhungirehe ati ibyavuze bigomba kureberwa hamwe n'iby'umunyamabanga wa leta wa Amerika Marco Rubio yatangaje kuwa 5 Kamena igihe yitabaga inteko ishinga amategeko ya Amerika. Icyo gihe yavuze ko u Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje, nubwo yongeyeho ko bitahagije. Ariko ntacyo yavuze ku ruhande rwa Kongo. Ikibazo nuko inshingano za RDC ari igice cy'ingenzi cy'amasezerano ya Washington. Kugeza ubu nta na kimwe kiratangira gushyirwa mu bikorwa muri izo nshingano. Umunyamakuru wa RFI ati ariko ku ruhande rwanyu se? Minisitiri Olivier Nduhungirehe yahise amusubiza ati nk'uko nabivuze, amagambo ya Masad Boulos agomba gusobanurwa afatanyijwe nayo Marco Rubio yavuze. Ku byerekeye Masad Boulos yavuze ko guverinoma ya Kongo itarashyira mu bikorwa inshingano yayo yo guca intege FDLR. Yanavuze kandi ko u Rwanda rutubahirije isezerano ryarwo ryo gukura ingabo zarwo mu bikorwa byo kwirwanaho. Ariko ikibazo nyamukuru gihari nuko amasezerano y'amahoro ari amasezerano yasinywe n'impande ebyiri. Buri ruhande rufite inshingano n'ibyo rwiyemeje mu rwego rw'umutekano. Ndetse n'abanyamerika bavuga ko guverinoma ya Kongo itigeze itangira gushyira mu bikorwa inshingano yayo y'ingenzi mu rwego rw'umutekano, ariyo guca intege no kurandura umutwe wa FDLR burundu. Umunyamakuru wa RFI ahita agira ati icyo kirego kuri Kongo kirahari. Kongo ntigeze ica intege FDLR. FDLR ikorera ku butaka bwa Kongo. FDLR iboneka cyane muri Warikare, muri Warikare, kandi FDLR ubwayo yatangaje ko itazigera ishyira intwaro hasi. Ibyo ni ibintu bifatika. Ariko ku ruhande rwanyu, ku ruhande rwa Kigali, niki gituma mudakura ingabo zanyu ku butaka bwa Kongo nk'uko Masad Boulos abivuga? Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu gusubiza umunyamakuru mu buhanga bwinshi ati ese mu amasezerano ya Washington ari amasezerano areba u Rwanda rwonyine? Ni amasezerano y'amahoro kandi nk'andi masezerano yose areba impande ebyiri. Hari uruhande rwa Kongo rufite inshingano zisobanutse neza, kandi hari n'uruhande rw'u Rwanda rufite ibikorwa n'inshingano zisobanutse neza. None se ni gute mu masezerano y'amahoro umuntu yakwemera ko uruhande rumwe rutashyize mu bikorwa ibyo rwiyemeje, rugakomeza gufasha FDLR, rugakomeza gukoresha indege zitagira abapilote drones mu kwica abaturage b'abasivile, ariko icyarimwe hakavugwa ku rundi ruhande rugomba rwo rwonyine gushyira mu bikorwa inshingano zarwo, nkaho ayo masezerano areba u Rwanda gusa? Bityo rero hari igihe kigera hakaba ngombwa kugira ubudahuzagurika mu byo tuvuga no mu byo dukora. Nk'uko amasezerano ya Washington abiteganya, impande zombi zigomba gushyira mu bikorwa inshingano zazo. Si u Rwanda rwonyine rugomba kubikora. Umunyamakuru ati hari n'ikindi kibazo kijyanye n'ibigezweho. Kwa 25 Kamena hashize iminsi 5 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano sosiyete Gasabo Gold Refinery n'ibindi bigo byinshi byo mu Rwanda, ibishinja kugira uruhare mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro akomoka mu duce tugenzurwa na AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Niki musubiza kuri ibyo bihano? Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ati ibyo biri mu murongo umwe n'ibyo tumaze kuganiraho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemera ko uruhande rwa Kongo rutigeze rushyira mu bikorwa inshingano zarwo zo guca intege no kurandura burundu FDLR. Banemera kandi ko habaye ibitero byakoreshejwemo indege zitagira abapilote drones. Mwabonye n'itangazo riheruka ry'itsinda mpuzamahanga rishinzwe guhuza ibikorwa International Contact Group, naryo ryavuze kuri ibyo bitero bya drones. Ariko iyo bigeze ku bihano, u Rwanda nirwo rwonyine ruhanwa. Ibyo rero ni ikibazo.
kandi bidusubiza ku buryo tubona ubu buhuza. Tubabajwe n'uko ubu buhuza burushaho kugaragaza kubogama kwabwo kurushaho kugaragara ku buryo bweruye. Nubwo hari ibimenyetso byo ku butaka, nubwo twashyikirije abanyamerika amakuru menshi kuva mu mwaka ushize, hafi buri munsi tubagezaho amakuru y'uko Kinshasa ikomeza kurenga ku masezerano y'amahoro, ariko amaherezo ugasanga u Rwanda arirwo rwonyine rufatiwe ibihano. Ibyo rero ni ikibazo. Umunyamakuru wa RFI niki mubona gisobanura ibyo? Olivier Nduhungire ati icyo kibazo mugomba kukibaza abafata ibyemezo byo gufatira abantu ibihano, si twe. Umunyamakuru yongeye ati kandi si ubwa mbere, hari igihe hafatiwe ibihano ingabo z'u Rwanda, hari n'abasirikare bakuru b'u Rwanda bafatiwe ibihano. Umwaka ushize umuryango w'ubumwe bw'i Burayi wafatiye ibihano Gasabo Gold Refinery, none ubu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayifatiye ibihano. Ibyo byose ni byinshi. Minisitiri ati nicyo mvuga, icyo kibazo kigomba kubazwa abafata ibyo bihano. Nge y'abanyamerika cyangwa abanyaburayi baza kuvuga ko RDC yashyize mu bikorwa inshingano zayo, nari kubyumva ko batayifatira ibihano, ariko ikibazo nuko nabo ubwabo bemera ko RDC nta kintu na kimwe yakoze mu guca intege FDLR, ndetse aho kujya muri uwo murongo wo gukemura ikibazo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe inzira inyuranye. Urugero, hagati muri rugwe mu nama ya mbere yahuje impande eshatu arizo Kongo, u Rwanda n'u Burundi, yabaye nyuma yo gufatwa kwa Uvira kwa 29 Werurwe, Ikisangani abayobozi b'ingabo za Kongo batangaje ko bagiye gutangiza ibikorwa byo kurwanya FDLR. Ariko se byagenze bite? Hashize iminsi 2 gusa, kwa 31 Werurwe bohereje kajugujugu muri Warikare kugira ngo igeze kuri FDLR intwaro, amasasu n'amafaranga. Ayo makuru twayashyikirije abanyamerika. Bityo rero hari ikibazo muri ubu buhuza, kubogama n'ubuhuza bw'abanyamerika. Kubuhuza bw'abanyamerika ni gutanga icyizere ko amasezerano ya Washington azashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, kandi ntidutanga icyizere, ntabwo kugama gutanga icyizere cy'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Uyu munyamakuru wa RFI ati kubera ko muvuga ko umuhuza abogamye, niki gisigaye muri ubu buhuza? Minisitiri Nduhungire ati twamaze kugeza ku muhuza impungenge zacu. Bityo rero turaganira n'umuhuza tumubwira ko ari ngombwa cyane ko kuko ari umuhuza, niwo murimo we, afasha impande zombi gushyira mu bikorwa inshingano zayo zitandukanye, kandi nanone akanafasha inzira igana ku gisubizo kirambye cy'iki kibazo cy'amakimbirane. Bitabaye ibyo, gufatira uruhande rumwe ibihano, no kuvuga ibihano bidafite ubutabera, ibihano by'uruhande rumwe, ibihano bidatanga umusaruro, byibanda gusa ku Rwanda, bizaha imbaraga uruhande rumwe ari rwo Perezida Tshisekedi na guverinoma ye. Ibyo bizabaha imbaraga zo gukomeza kurenga ku masezerano, gukomeza gukoresha drones, gukomeza kugaba ibitero ku baturage, ndetse no gukomeza gufata ibyemezo bya politike ku rwego rw'igihugu bidahuye n'inyungu z'abaturage ba Kongo ubwabo. Umunyamakuru wa RFI hagati y'umuhuza uvugwaho kubogama n'amasezerano atubahirizwa ku butaka ndetse n'ubuhuza bwa Afurika butagenda neza, amaherezo gisubizo ni ikihe muri iki kibazo? Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, mu kumusubiza ati igisubizo cy'iki kibazo nuko buri wese agomba kugaruka ku murongo. Turi mu nzira y'amahoro, dufite ibikoresho twemera kandi tubona ko ari byiza, dufite amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere, akemura ibibazo bya politike, umutekano n'ubukungu. Hari kandi amasezerano ya Doha afite protocol 8, aho 2 zamaze kwemezwa nubwo zitashyizwe mu bikorwa, hakaba hasigaye izindi 6 zigomba kuganirwaho. Izo protocol 6 niziramuka ziganiriweho kandi zigashyirwa mu bikorwa mu bwubahane n'ubudahemuka, zishobora gukemura intandaro nyakuri y'iki kibazo. Bityo rero dufite amahirwe yo kuba dufite ibikoresho byiza by'amategeko. Ayo masezerano y'amahoro
niyo mikorere y'ubufatanye. Dufite umuhuza ku nzira ya Washington kandi dufite n'undi muhuza ku nzira ya Doha. Bityo rero icyo igikenewe nuko buri wese agaruka ku murongo, tugasubira ku meza y'ibiganiro kugira ngo dushyire mu bikorwa amasezerano twasinye i Washington, ndetse tunihusha ibiganiro bya Doha ku bijyanye n'izo protocole 6 zisigaye. Umunyamakuru ati bisobanuye ko ari indi nzira nshya. Minisitiri Nduhungira ati oya, si indi nzira nshya, ni inzira imwe. Dufite ishingiro, dufite amasezerano. Icy'ingenzi ni uko amasezerano ya Washington atagomba kongera kuganirwaho, gusa agomba gushyirwa mu bikorwa. Naho amasezerano ya Doha yo yamaze kwemezwa kwa 15 Ugushyingo, hasigaye protokole zigomba kuganirwaho kandi zigasinywa. Bityo rero si inzira nshya, ni inzira imwe, ariko igasaba ubushake bwa politike haba Kinshasa kugira ngo ishyirwe mu bikorwa, ndetse na Washington kugira ngo ikomeze gushyigitutu ku mpande zombi, cyane cyane kuri Kinshasa kugira ngo yemere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe. Nuko ikiganiro rero cyarangiye cya Olivier Nduhungirehe ndetse n'umunyamakuru wa LFI aramusezera ati minisitiri murakoze cyane. Olivier nawe ati